Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kasang kinong bela, ka Meghalaya People's Labour Union, kalapan pao ka jing bom sangahon, halor ka jing siyo jang sorkar, nyaw spa tengka sitayo, bat siya jar tengka sitayo, siya kinong bela ki bela duok sengi, duok ya, namar kini ka lockdown. Presiden ka Meghalaya People's Labour Union, uba Erwin K. Sutengah, ulaong ba sangahon setia ka jing siyo, ba ka sorkar ka siyo kinong bela, hai kini kisengi, namar ba kampat ihap setia tang bat ka minimum wages, kabala bu nakabenta ki unskilled labor ru. Utai presiden kinong belau loong ba kumba kalong haduk menta kila dan palat lak ki bela register ne tap kerteng hapok katnat labor haduk menta loong babun ki bompat yo ulut ya kapisa nak sorkar ndai loong pat ban nakaliang jong kiru ki sngotu bat kitep ba sorkar kam dan pisa ndai kumbalong haduk menta loong bau loyo jing tip baka sorkar kadang le ya ka verification nak benta ban siu ya katai ka pisa shaki bank account jong kinong belah. Na appreciate yo chief minister. Ba hakiti kis ngiswa ban formi kane committee ha bak por bangay thu i jing jong ki liberas. Ukloy haban ria. Set up ya katuka 1070 ni pada nomor beli ka lain ka long sakut ngirap pada sebang ki organisation jami keleng sodong ki shimi ki kapten gitu ki brief ha ki shimi ki detail ki lek submit borok la dek submit seto labor pi ka ai ka bangayo ka jing tip na ko labor department lamba ki nong kit kam jami ka lamba kala tamlak ki berregister na kaliang ka jami ka bangile directly ka bangayo ka jing kai ka dei ngatrai hapo si phojar got ki bawal lamba jami kita ki balik lembaga UHM, kita ki balik lembaga UHM, kita ki balik direct. Dan dari ke level of registration hi kalong very high. Nomor balai kalong kumimo, ke labor problem hi po makalaya kalong. Tang kumba hapo nrupo nyo phojar kita ki batay kam sarkar. Kabiyo tulong ng sarkar. Ki batam, kita ki batay nongski, ki batay ki factory, ki batay sojan, ki batay hayo hahat ki badan gitu kan red nomor report libo ni kanyi gitu ki small ki micro and small business ro ki hak apa je nomor kita ro ki lalong kuma im nong ski ki bade kuai ki bade mo ki bade ki baret i dukan senang itu kan ayo te kumba kalong mentahi ka jing yang hi ka de economic problem ka jongi ka ban mi nang ni sama ka de ka ban sakai ba ka bang startup ba itu ipi kalong ba pi ka state gross domestic product ke SGDP jong ke state haji sisa kini ki figures ngayok ki bala kamrem tam kalong kumba rupees 330 crores mo kata ke state GDP Henry mentah pada ngas tu ba kan hiar peran kala hiar habakah hiar kajing kalong ba mentah ban sedang biar kalong baka government mentakan happen perkat iki measures pigum ka agriculture menta lembaga cooperative apex bank bat ka Meghalaya rural bank nomor ka RBI ka penhiar ka business point dan kam ban pass on ni kani cheki nong rep ban ai ki soft loans ki farming loans dan kam ban ki ban pool in ni ki resources sibuk kum ki power tiller kini kita nomor kinumyo masih kinumyo mo ban bandor ban iyo nak kawai ka sinong sibuk ki set let sim nak kawai ki sinong umtra si bana tekum ki power tiller ki ki district kila de ban book ka pool de ki private power tiller bakran ba parok ki nyo la ka kani ka ayo ka kawai ka banga ngahap hiban keren lihat kalau ba ka jimpan kiu ia ka sales tax nalor bala pengkiu ya ka doar jang petrol bangkane ka hap below zero ba ka crude hanrai hai India pada pengkiu ya ka doar petrol diesel hangne pengkiu sales tax kane kan sakta pa ba nomor ba ngingikit ya ka marba daki kali kane kan sakta pada ka doar jang marba tekan sakta pa ba siajar kadai ki building and construction workers bagi declare nyospa iki bai pada mereka turu haji sal ada kikeli yang angan long hati boleh ka minimum wage ka unskilled ka bala declare ka Meghalaya ka dai lai spa khanyo akat satu sisi
Ka national flow level kadai sispa kandai kupra. National flow level barok ki state dari pikirnya ke minimum wage. Dari pikirnya ti sia jar banyak spa impoi tang kidai banyak la kumno hakani kan nyau spa kidai banyak ka sia jar ru kidai banyak la kumno ka minimum kan aspa state. Katakan kan meet ya kan minimum level. Kamu ayu kan minimum level kamu itu bisa ilak ban maintain at least seki essential of life. Kebaar kalong ba hoi kaji ya kata ke sarkar kadang kajinya. Kadang kajinya ke bakrawa. Nomor gim dan bisa. Mo ngitip hiba ke sarkar kam dan bisa. Ya kan ni ki hapan put din siapa sentral. Ki hapan put din ba. Nomor kan ni ke social economic funding. Kani ka hak po social economic funding ka kajing Arab kajing kasan sepo Amerika ki on ko welfare ni hang ni dam mental kami kani tingin partip ka ik kertengin ai ka la dana ai kerteng mga ka mentoy nomor mereka kada ai kerteng ka sarkar katakan sabi te ya kani kajing sisa ki don kampan ong yo prime minister ki don kampan ong ya ka union government ba ki don kampan ai ka special package nomor ba unu covid ngan oi pi kumno kan simporingi lais nam haduk sans nam kabangin penbaik biang ni kam kita. Namar kibri kunum yo asu banai trai ku malai trai macwa wan oi ba don bala. Pek ni wan trai bala. Ni pisna yen to ai bala se. Wan hayen pek ni satja. Ni kam long si kum tu kapar. Teka sarkar kanang hap yai kersan ni kan. Daya kaniru kalong kumni pi ka ki na kadang ka jimot ke bangila ngila yo ka ba dia say ka sarkar kala ban permi da ka permission jong ka central government kala ban permi iki corona bonds ka ba na ki pa ba kan res bisa sibuk pipi dan bisa sia ja tangka ba pi ong to ngala ban thit ka bo pi thit sia ja tangka kasi si persen ni interest pi apa hadin sansnam ka sa siu biang ya ka tu hak garanti ka central government. Ya kata apa ni? Kebaar kalong ba kapisahi kebadan sentral kumbang omene. Kepada la mang lupa prime minister baka finance minister kani dia banyak. Te kawai kabang ko ben banjir ni kalong ba ki PPEs ki personal protection equipment ya ki doktor ki jangi kantang ki nang kendok. Ngalayo ki tip ka ba. Tikna ba. Minister health tu ula pensisai kani don kamban pa no ti pipi ki don ki CHC nganum ya tu kateng ki thiet da ka pisal jon ki tu ki doktor ki sngo kia ki patient ki sngo kia kani ka atademe ki thiet da ka pisal jon ki pipi skat ba ki yo tip ki biang standard tip tambah da ka ai ka sarkar no sam no stang ban sam no ai ba kindon at least one set, two sets, three sets nomor ki hapan kaliang ya tu dan ki ba tang one time use dan pada kita kilak ban reuse. Jadi kini baru kita hapan tu dia. Kat testing kit, ki PPEs, kini kita dan kamba. Ya ka ika pengatip kalau bagi dang sudah ban le ika data entry verification kita sudah. Te ingin ya aila kan dia, no nginum da ong ya ka ika nomor kadika kumaga ong kadika situation ka batumai ka switch ka jingja ka bempat jujia wat hai kapor parat temen jangaro 4 jujia kadang dia hakan ni ka rata ka jengi tega bapli ka sarkar ngatrai kadang ka jingi ya ka bahkan skot kat ka badan tak ada bang oi ni komiti jongi idon ban yarap te